Ngilandzile ntombi ningasithi kurima kwabo. Ngilandzile ntombi ningasithi kurima kwabo. Nikumbile ntombi ningasithi kurima kwabo. Nikumbile ntombi ningasithi kurima kwabo. Makale ya baba anitivi ntoyini ansamandlela ntombazana ningafoyini. I thought she's the one since the day ningambona. Mbili bela henhla mara still nuknyakona. I told her everything then she luba shintsakela. Used to call her every day nimbyela ku ndamfikela. Ispenda nkarhi wo leha na vanghani va njikela. Anga lavi no ntwana nga ku kova huku loko karhi yi tshikela. After that anbyela ku hana nile baby. What? People call me daddy. I need the pini loko n'wana vana karhi a rila. Ti promises ta mina n'wana vanhu nta ti feel. Nuknika queer, okay, teka hileri. I wasn't ready loko ndava vona se va fika. A karharila mhana gqino endle yini. Misava a yo jika when she said races for when. Ngilandzile ntombi ningasithi kurima kwabo. Ngilandzile ntombi ningasithi kurima kwabo. Nikumbile ntombi ningasithi kurima kwabo. Nikumbile ntombi ningasithi kurima kwabo. Indzaba leyinkulu manje mina ngenze njani. Umama kazangitshela athi yena unengane. Pho indaba kabani? You should have told me, though, Saban. No, mama, please tell me just a test. No, baby, I can go to Stavazet. Only Puna Mashaka. I love him for Nanamina, Leshi Ichaka. I know Kundavana one and Lava Kusaka. And put some money at Yoki Sisi Waka. So what then? Money never baba, I keep sunning. Family and Kokatu, if don't win. Money never baba, I keep sunning. Ngilandzile ntombi ningasithi kurima kwabo. Ngilandzile ntombi ningasithi kurima kwabo. Nikumbile ntombi ningasithi kurima kwabo. Nikumbile ntombi ningasithi kurima kwabo. Itonga Queen _ Mwana Tate Zintizana Lundlalani. Ha! Miloku voneni ka channel ya G1 Solimakamu. Tshama na hina. Mi sandala rinsimu ra n'we hi twa ku ra fitaki. Loko ri nga fit mi swi twisisa loko a ri qualify. Se mara mi sandala rinsimu ra n'wina loko hi twa ri kahle. Mi nga rivali ku a hi ra xigaza mi nyuzi kun'wana na un'wana. Lowu nga na wona as long as wu ri Mutsonga we n'winyi wa wona hambi wo music wu nga ha vulavuli Xitsonga. Mi hi sendela rinsimu ra kona loko hi twa ri qualifier hi ta mi vitana mi ta perform.
Riperi na ku amukela hi le ka G1 Solimakamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku ri madyambu lamanene hi kha hi huma kahle aka siku ra ku tlangela ndhavuko ra ti 24 tlangela ndhavuko na sweswi loko va ku long weekend va katsa na siku ra namuntlha ri ra ti 26 ta September 2021 xikipa lexi ni nga xi mbala a ku ri DH a xi tsaliwe ku Daniel Hector la ko tani se loko xi ka xi hlantswiwa xi hetelela se xi sala xi ri Daniel H Hector Daniel H Hector se xi va xi luzeki hi ndlela yaleyo mara la a xi tsaliwe ku Paris ku komba ku xi huma a Paris se kusuki se xi sala xi ri Perry la a xi ri na tilayini tinharhu khala ya xona a yi sasekini swinene a yi nga ri red ya so a ku ri red liya ya ku tlhe yi tlunya swilo swa hela vana va bava swo va ku heleni hi ndlela yaleyo a swi vheti swi dzudzeka hinkwaswo swi suka hi swintsongo se ni kombela n'wina mi twa ku swi mi ba mbilu mi vona ku mi endla yini hi swona ku ni tikuma ni ri na xikipa xa ku helela xa ku tsaliwa ku Daniel Hector leya yi nga DH ivi la xi tsaliwa kahle ku Paris xi tlhela xi va na milayini nharhu ni nga titwa ni tsaki ngopfu hi ndlela yaleyo hi mhaka ya ku a no swi lava ku tikuma ni ri ku endleni ka video ni nga bombangi hi ndlela leyi no va hava mpahla ya bomba okay hi nghena ka mhaka ya hina i siku ra namuntlha a hi faneke hi ri na tatana Robert Dikapa ma swi tiva ku minkarhi yo tala hi va hi ri na vona vhiki rin'wana na rin'wana so sweswo a hi va paki hala ka ti-Sunday ku va ta hi hlamulela swivutiso swa n'wina leswiya mi nga swi vutisetela a ku fanele ku ri vutomi bya le jele episode 13 so Robert Dikapa a hi na vona namuntlha a va kotanga ku fika ku za va nga kotanga ku fika swi va ngopfu hi mina ni faneke ku ni ya va teka ni ta na vona hala studio so a ni vangi na nkarhi wa ku swi endla sweswo ni biwi hi nkarhi hi mhaka ya ku weekend leyiwani a ku ri weekend yo leha swinene ku na swilo leswo swo tala swi nga hi kanganyisa xin'wana xa kona i ku Robert Dikapa va ri endleni ka music video leyi va shuteliwaku hi mina va tlhela va editeliwa hi mina se swi ni nyika ntirho wo talo hi ku hambi mina a ni ti endleli ti-music video so hi mhaka ku va kha swi ni dlela nkarhi so hi swin'wana swa leswi nga dya nkarhi wa ku na loko a hi avoluta a va ta va tiva ta phusha project ya vona ya music video ya album ya vona leya Gumba Fire volume 2 yi nga thiwa ku Maninja vele ku hi endleni ka music video mara va ti mixing na leta ta khale va hlawula leti va ti rhandzaka so swa hi disturb swinene ka ku hi tlhe hi kota ku endla nkarhi wa leswa ti live shows ni shock namhlamba a hi lo vonana a va ta va karhele mhaka ku a hi ta va hi fiki hi phusha ndima liya ya vona xin'wana xi disturb ngopfu i ti-performance ta mina mi kuma ku ri nkarhi wun'wanyana loko ti-holiday ti ya ti tala swi vula ku na ti-performance ti ya ti tala lero na nkarhi wa ku va busy wu va wu ya wu tala na nkarhi wa ku travela wu ya wu tala se mi kuma ku a ka ha ri na nkarhi ngopfu wa ku hi nga fika a ho fika hi vheta hi nghena hi tshama hi ku se hi live hi xitalo ti-show leti mi ti vonaka ta live a ni na cameraman so hi mina ni ti shutaku ni fanele ni tlhela ni controla ni camera ti-show to tala leti mi ti vonaku ti ri live a hi na production manager lo a kotaku ku endla ku nghena ti-advert ku pfa ku endleka yini yi pfa yi tsala mavito la ku ri hi mina mani sweswo swa ku taniya hi mina ni fanele ku ni tlhela ni ti controlela swona so ni nge vheti ni fika ni swi dumela swilo sweswo hinkwaswo ni ku na nghena ni va live ivi se swi flowa swi fanele swi va na nkarhi wa swo swi prepare before hi nghena a moyeni more especially loko hi ri vambirhi na space hi faneke hi sherelana la hi nga kona studio xa hina xintsongo swinene tinkambe leti mi ti vona kha ti performa
a ko va xitayela ku milenge yi nga humi i ku studio xitsongo ku pima ku a swi endli ku camera yi tlhelela ndhawu yi za yi hi komba munhu a ri full. So naswona sweswo swi lava setup yin'wanyana leyi dyaku nkarhi swinene. Xin'wanyana i ku na tirha mina leswa swa ku tirha loko va ku u yi ntirhweni se mi kuma ku nkarhi wun'wanyana na mintirho ya le ntirhweni yi tele. Se loko mintirho ya le ntirhweni yi tele yi fika yi nghenelela ka mintirho leyi ni nga ku mi hlayeleni yona ku yi tele, se swi ku hontla ivi se mi kuma ku swa hi disturb swinene, swi dya na nkarhi lowa wa ku Dikapa va ta mi hetsela switori swa vona swa le jele. Xin'wana xi nga ku hi disturbeni swinene i mhaka ya ku hi tivisi ku album ya ya HIV ma cancer page 8 liya hi nge ti Imfilumpfilu yi faneke yi huma hi October ya leyiwani. So tinsimu ti faneke ti hoxiwa online, ti hoxiwa ka ti YouTube, ti faneke ti ya printiwa ti CD ti ku endlela ku ri loko siku ra ko ri fika swi vhe swi huma xikan'we. Se sweswo swi vula ku tinsimu ti faneke ti va ti hi ri show, ku na leri nga na mistake. Sweswo swi komba ku munhu u faneke a tlhelela studio a yingisela kahle ntirho wa yena ku ni shoku hi swona swi lavaku ku vanhu va swi twa leswi, kumbe ku na swin'wana lava ku susa, kumbe ku na swin'wana a ni tsakela ku swi ngetela ku vanhu naswona va swi twa na. So ku va hala tlhelo ku ri ku rekhodiweni ka album yaleyo, ku ri ku endliweni ka music video, ku nghenelela timhaka ta ti-performance na swa ntirho, swi nga endla ku swi hi kuma kha swi hi disturba ku nga ri namuntlha ntsena na ku ya mahlweni. So hi swo swin'wana swi nga nghenelela ku hi nga koti ku va na vona tatana Robert Dikapa amadyambyini ya siku ra namuntlha ni biwe hi nkarhi wa ku va landza, ni biwe hi nkarhi wa ku communicate na vona, ni biwe hi nkarhi wa ku prepare swilo leswi swi fitaku kumbe xana setup leyi fitaku ku vona va ri kona. Se mi kuma ku se swi humesa chunini. However hambi swi ri tano ni twin'wa ku swi endlisa swin'wanyana leswa swa ku ni vhe ni tshama ni ku wini kwa ni karhele munhu a wisa ni ku hayi mo ni ya nghena ni va byela ku ku humeleli yini ku za Robert Dikapa hi nga va na vona amadyambyini ya siku ra namuntlha. So hi swo swin'wanyana swi nga nghenelela sweswo. Ku na swilo swintshwa hi lavaka ku swi introduce aka channel ya hina, tanihiloko swin'wanyana swa swona a hi ta sungula ku swi introduce kahle loko se hi fikisi 40,000 wa vanhu lava se va nga fikisiwa. Swi komba ku se ku fanele ku ta leswi introduce-waku, then ku na leswi hi nga swi plana ku ta swi introduce loko se hi fikisi 50. Se swo swi ta mi ta swi twa hi nkarhi lowa wa 50, mara leswi hi nga na swona sweswi aka 40 leyiwani ni twonga ku swa fita ku ni vheta ni mi byela swona ku ri i yini na yini na yini leswi hi nga ta va hi kha swi ngetela. Mi nga chavi commentatela leswi mi swi lavaka na n'wina ku a hi tsakela hambi hi nga swi teki hi va hi swi vonini ku pima ku hi va hi swi considerini. Nkarhi wun'wani ku va ku ri timing leyi mi nga yi vula hi yona mi kuma ku a yi right, mara leswi mi nga swi vula i point. So ha swi amukela swinene sweswo, hi kombela mi swi vula swi tela hambileswi ni nga ta ka ni nga swi hlayila ka live leyiwani, but immediately ni huma la ni vheta ni ya chekana na ti-comments ta n'wina ku i ncini swin'wanyana leswi a mi kha mi ku ma swi lava ku channel yi mi tisela swona. Ni kombela hi nghena a makete na kha ha vuya a hi nge zi dya nkarhi. Inkomu. Juas on the beats.
Nenes Bake and Treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo. Wa nga twa hi ku bakela ti-cakes, scones, muffins na ti-biscuits. Hi kumeka eka Mdavula eSalani. Seke hi kumeka eka WhatsApp number ya 081 476 6475. Ndzi te Nenes Bake and Treats, we serve with love. Ahe, enhlahla Paula Nisithole mkhegulu wa n'wina wa ka TikTok. Mina ngutele channel ya G1 Solimakamu eka Ntokoto Studios. Stay tuned. Us on the beats. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni vana va mhani ni khane mi amukela kahle ni khane hi mina G1 Solimakamu ni mi pandze kahle namuntlha hi ku hanya hi ku gqoka ni mi pandze hi Daniel Hector hambileswi yi nga rhabeka laya na laya xikulu ma hi vona ku a ku ri yona ni tshame ni yimbala yi ri yintshwa yi lo hlakala. Okay, hi mi tivisa ti-short a ni fanele ni ku short comedies kumbe ni ku short movies kumbe ni ku short clips. Mara ra right a ku ta va ku ri ti-short clips se mara hi ku ni lava ku ringeta ku endla ku ti va na mafenyanyana hi ta mi tisela ti-short comedies ta Mafenya Brothers laha hi nga ta hamba hi mi nyiketa scene nyana ya ku tlanga 5 to 10 minutes. Hi ta hamba hi mi tisela swimovhana sweswo swa ku komanyana kan'we hi n'hweti kan'we hi n'hweti mi ta kuma xicomedian xexo xa ku tlanga 5 to 10 minutes swa Mafenya Brothers. Ni ta lwa hi matimba ku ni va ni ri kona ni le ka ku acta ni nga vi ni ri hala ka production ngopfu ku endlela ku nga vi channel ya G1 Solimakamu mara yi kha yi operatiwa hi Mafemani. So na n'we mi nga kwata mo ku swi tlula hi loko hi lo followa Mafemani. So ni ta va ni kha ni ringeta ni matimba lexi endlaku ku hi tisa kan'we hi n'hweti i ku a hi lavi ku mi tshembisa swilo leswi hi swi tivaka nkarhi wu nge pfumeli because hi swi adaka swilo leswiya ni nga rhanga ni swi hlaya before hi ya break-ini ku hi swo swi hi dyelaka nkarhi naswo se leswiya swi fika swi adiwa kwalaya aka leswiya. And then music video tinsimu ta mina ni lava ku hamba ni ti endlela music video mi ta ni mentionela vo n'wina ku mi lava ni mi endlela ri ivi ni mi endlela music video ya kona n'we mi nga ta va mi ri majority hi nkarhi wolowo. Mi vula ku mi lava ku ni mi endlela ri ni mi endlela rona n'we mi nga ta mi ri majority hi nkarhi wolowo. Se tona a hi nge hambi hi mi tisela kan'we a n'hwetini hi ri nsimu hi ta hamba hi mi tisela kan'we rinsimu aka tin'hweti tinharhu hi lero once in 3 months. Ta va hi kha hi mi dropela music video wa rinsimu leri mi nga ta va mi ri langini hi endlela ku nkarhi wu nga hibi hi za hi mi humesela swilo swi nga vupfangi hi kha hi lula ku hlongorisa ku hi mi tshembisi ku. So hi leswi nga ta va swi kha swi fambisa swona hi site ra swa ta music video. A ni kha ni ringeta ku endla ti-arrangements na ti-politicians ta hina la hi nga ta va hi kha hi va tisa aka channel van'wani va vona va ta hlamusela leswi va navelaka ku tiko ra ka hina ri kota ku swi fikelela. Tiko ra ka hina ni vula South Africa, and then na leswi swi va ku kha swi tsandisa ku hi kota ku swi fikelela na leswi va nga swi fikelela ni va twa ku nga ku swa fita ku va share na vanhu sweswo swa ku taniya hi ta va hi kha hi tisa ti-politicians. Mahungu na mona a hi kha hi hleketa ku ri mahungu hinkwamo lama ma nga ta va ma ri mahungu lama ma nga ti-headlines a vhikini rero Sunday yin'wana na yin'wana hi hamba hi mi repapela mona hi mi tisela mona ma ri xijumba hi fika hi mi fumbela ti-headlines ta kona hi tlhe gegegegegege nyana katsongo ku endlela ku mi kota ku swi tiva ku a ku humelela yini a vhikini na n'we mi nga ri ku na laki ngopfu ra ku landzelelisa swa mahungu mi landzelelaku ngopfu swa channel ya G1 Solimakamu mi nga hundziwi ngopfu na hi leswi swa current affairs ku nga swona swa vutomi bya siku na siku ma ha ri la mi pfa ku ri na leswi swi mi vuyerisaku
ku antswa ku tlula ku entertainiwa. So hi le ku ringeteni ka ku mahungu hi ta hamba hi mi tisela mona, hi na ti-journalist ta hina leti ti nga ready na ku endla sweswo. So mi ta va mi kha mi swi twa loko nkarhi wu kha wu ya wu kha wu fika ku swi ta va kha swi endlisa ku yini. And then hi lava ku ringeta na ku mi tisela ti-local sports excuse me, hi lava ku va na hi kha hi mi tisela ti-local sports, mitlangu hi ku hambanana ka yona ya kwala kaya. Loko hi ku kwala kaya a hi vuli ka Mdavula, loko hi ku kwala kaya a hi vuli a Giyani, loko hi ku kwala kaya a hi vuli a Elimi, hi vula a South Africa hinkwayo. Hambi mo va mi ri a Bushbuckridge, as long as ndhawu yaleyo ku ri na Vatsonga, hambi mo va mi ri a Phalaborwa, hambi mo va mi ri a Xitandani, hambi mo va mi ri Polokwane, kwihi kumbe kwihi la ku va kha ku endliwa mitlangu, hi ta hamba hi mi tivisela yona mitlangu. Loko ku ri ku swi boha ku na swa nkoka ngopfu leswi mi lavaka ku swi vula, hi tihlanganisa na n'wina mi kota ku hlamusela vanhu, mi byela vanhu, because ku na vatlangi vo tala mi kuma ku va tlanga tibolo kwahala munhu ku ni ta kombisa hi bolo ntsena, va tlanga tibolo kwahala makaya ku endliwa ti-tournament. Ku na vatlangi va vuswikoti swinene, mara a nga swi tivi ku u faneke a ya kwihi loko a nga tlangeli ground ya yena va ri team ya yena leyi a tlangelaku yona. So a nga swi tivi ku ya mahlweni no faneke ni tihlanganisa na mani. So hi ta va hi kha hi lava va tiligi ta le henhla, a ni lavi ku ti vula hi mavito mara tiligi teta ta le henhla ku ri ku ti ri hansinyana ka PSL, va hi kha hi va tshuneta kusuhi va kota ku vulavula na n'wina, mi kota ku swi tiva ku loko mi lava ku tihlanganisa na vona mi nga tihlanganisa na vona njhani, hambi mi ri kwihi kumbe kwihi, as long as swi sweswo ku nga ri swilo swa ku swi kombiwa ka TV, swi haxiwa ka radio, hi swi teka ku i local, a swi tiveki ngopfu helo. So hi lava ku ringeta ku pfupfula hi swi yisa a vanhwini swilo swa ku fana na sweswo. Lastly, kumbexani xo hetelela eka ti-artist hinkwato ta Matsonga, hambi ti kha ti nga tlangi music wa Xitsonga, anti loko swi endla sense leswi ni swi vulaka, eka vayimbeleri hinkwavo va Matsonga hambi va kha va nga tlangi music wa Xitsonga, va kha va tlanga R&B ya xilungu kumbe ya Xivenda, reggae, xigaza, disco, afropop, hip hop, sweswo swa ku taniya, hinkwenu n'wina mi titwa ku nga ku mi lava exposure, mi lava ku yisiwa a vanhwini, mi lava ku tivisiwa a vanhwini hi channel ya G1 Solly Makamo. Hi mi nyika offer leyi ya ku mita hi ta mi navetisela music wa n'wina mahala. Loko hi ku hi ta mi navetisela music wa n'wina mahala, hi vula ku mi hi sendela rinsimu rin'we. Loko ku ri ku mi ta kota ku fika a studio, mi hi sendela rinsimu rin'we hi WhatsApp, mi hi sendela rinsimu rin'we ka nambara leyi 083 ni ta tlhela ni yi tsala na le ka screen 9589 310. Ni ta tlhela ni yi phina na la henhla kwalaho. Yeah, mi no tshemba ku yeah, okay, ana no tshemba ku yi humile na la ka screen se na yi vona. Mi hi sendela rinsimu ra n'we hi twa ku ra fitaki. Loko ri nga fit mi swi twisisa loko hi ku a ri qualify. Se mara mi hi sendela rinsimu ra n'wina loko hi twa ri ri kahle, mi nga rivali ku a hi ri ra xigaza, mi music un'wana na un'wana lowu nga na wona, as long as wu ri Mutsonga we n'winyi wa wona, hambi wo music wu nga ha vulavuli Xitsonga. Mi hi sendela rinsimu ra kona loko hi twa ri qualify, hi ta mi vitana mi ta perform. Loko hi hamba hi va na ti-live ta ku fana na leyi nga na yona, mi swi voneni hi nghene hi rinsimu ra un'wanyana hi ta tlhela hi huma hi ra un'wanyana, hi ta ti tlanga tinsimu ta n'wina mi kota ku kuma promotion. Swi antswa ku tlula loko no ku nyika interview ya ku mina na wena hi vulavula, because loko va ku Solly Makamo u vulavula na VJ
a ku ha munhu la swi tivaka VJ i mani so vo fika va hundza ka hi la ku vo swa vo VJ hina hi la ku vo dikapa ka vutomi bya legend no nyika xikombiso se loko va nghena ka dikapa va kuma ku before va vo dikapa ku rhanga rinsimu ra we ri tlanga laha ene ra va bela mara a va ta va nga ri vonangi loko a hi lo endla interview hi mina we ku vito ra wa va ri tivi se mara se va kotlani na rona hi ku a va nga lawe a va lava dikapa se mara loko risimu ra we ri rhanga ri tlanga laha se va sungula ku ri yingisela a va ha lava ku twa dikapa se va twa na wena u va u kume promotion yo tlula loko ku ri interview because interview yi nandziha loko u tiveka vanhu va nga ta ku VJ xi endli interview na G1 se va nghena va vona mara loko va nga ku tivi a va twi nkoka wa ku tlika laha se risimu ri tlanga kun'wana na kun'wana ku pima ku hambi munhu a nga lavi wena a khala dikapa u ta ha hlangana na wena ka dikapa u kuma ku music wa wena a wu ri kahle a vo ka va nga swi lavi ku ti nyika nkarhi wa ku yingisela u va u kume promotion hi ndlela yaleyo so sweswo hi swi endla mahala ni vula ku we a wu hakeli nchumu we wa artist swilo leswi hi swi pfala hi ti 30 ta November pima ku loko ti 30 ta November ti za ti hinda a ku nge vi na nkambi hi amukelaku for ku endla sweswo mahala so hi mi nyika moya endlela leyo ni kombela ku vheta ni vula kwala ka live munhu ni nga n'wi byeli ni ri 1 hi ri 2 sen a nga ta ku ni n'wi nyike ti-terms and conditions tin'wana a ni nga ti vulangi a moyeni se a nga swi tivangi Roman figure 1 a hi ku hakeli we wa Ncambi futhi hi ku na wa we hakelangi ni kombela ku swi veka so Roman figure 1 a hi hakelangi a hi ku hakeli mali leyi u nga ta u ti yona loyi a hi nga nghena hi risimu ra yena u huma a bush u lo ti tisa a tlhela ti tlherisa a hi n'wi nyikanga na peni a hi ku nyiki mali ya transport wo ti lavela a ni lavi ku va road mara a ni ta ku a hina nge to va Ncambi phela hina ho pfuneta Roman figure 2 a hi ku nyiki mali ya swakudya u dya swa wena ni vulela ngola ndleleni mara hi ku la a hi teki nkarhi ku xuta u kha u performa loko ri ku risimu ra we ri tlanga 5 minutes swi teka 5 minutes ku hi va hetini hi wena so there's no need for shikafitini and then xa vu-3 hambi vanhu vo ri lango risimu ra we va tshama va kha va vhiwa dikapa hi mhaka ku ri rhanga hi risimu ra we u kuma ku a va ha lavi dikapa se va tsakisiwa hi risimu leri a ri rhanga ku ri nghena laya a hi ku hakeli xin'wanyana i ku we wa Ncambi mi loko we u ta performa sweswi va ku RBBH u performing ka channel ya G1 Solly Makama se vanhu va nghena va vutisa ku risimu leri nga ri kuma njhani phela ri va ri tlangi ka show leyi yi nga ri ku ya tinsimu se a hi nge vuli ku rera ku risimu ra mani mi ri kuma njhani ta tsala na tinambara ta wena kwalaha ka rona risimu mara sweswo swi va swi nga ri enough loko vanhu va kha va nghena va commenta risimu leri nga ri kuma njhani risimu leri ra hi tsakisa it is your own duty swi le ka we n'winyi ku u nghena laha ka ti-comments kumbe ka comment section u hlamula ku risimu ra mina ri kumeka la vito ra Ncambi leyi performaku i mani u va hlamula vanhu lava va ku va kha va lava ku tiva u chekisisa ti-comments hi wexe ni nga endli leswaku G1 vanhu va kha va hi vutisela ku i risimu ra mani a hi hlamulangi loko swi tsandza we n'winyi ku hlamula mi ri nga ri ku ra mina ke so u ta va kha ti hlamulela hi wexe ku mi kumana njhani na vaseketeri hina hi va hi ku nyiki moya hi ndlela yaleyo mahala so kusukela minduku hi ti 27 ta September 2021 ku nga Mvula hi va hi languteli ku sendeliwa tinsimu hi ti-Ncambi leti ti lavaka ku rin'we ntsena hayi nga loko za u senda 3 u failini a nge ku hlamuli no ku hlamula ku u ha order u tsandzeka na ku twa leswi u byeriwaka swona rin'we leri u twaka ku leyi yo hiti ya mina na ku yisa yo vanhwini xo sungula loko munhu a dyoha a hi nge n'wi teki hi ku ya onhela na hina va channel loko music
wawe uri poor like quality le unga recorda ka yona mara we n'winyi u kha u swi kota hi ta ku fostela hi ku fostelela ku lava swi kotaka ku antswisa swilo kumbe machayele ma ti-instruments va ta ku twa va kota ku phusha mara loko u dyoha a hi nge ku teki loko u rhuketela a hi nge ku teki hi le ka G1 Solima ka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swa xiyimo xa le henhla a ni ri show ku ta ku ri yo show yo koma ku hinta ti-show hinkwato leya siku ra namuntlha ku a no la ta nghena ni mi byela ku hi tisa yini swintshwa and then why dikapa va nga ri kona mara mulomo wu daleli wu nga mulama so ni vulavuli ku za ku hundza laya yingisa mango ya pfumala timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri Tokoto Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya tokotostudios@gmail.com n'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta Bavurile mani wa mina bakungarile n'wananga bavurile mani wa mina bakushamisa vasnavinye mama imakumbandlela mama you are the best in my life imakumbandlela mama imakumbandlela Mama, you are the best in my life. Iena mani wa mina, mama ima kumbandlela, mama you are the best in my life. Ima kumbandlela, mama ima kumbandlela, mama you are the best in my life. Rati sorry ranzura mani. Mani ukazvishavi vutomi bya mani onga himbi mama uku emisave kuna njwalo ufane hanya mama kari lava tintswalo u ndzi hlayisina not mweti endzeni ka we ku pfimba na ku twa tiphini kha swi twiwa hi we so tell me mini chini ka we so call me boy xa we mama kulise ku vava hi twiwa hi we na mbanga rirhandzu ra we mama a hi rona ro tlanga ntsako wa moya na swilo swa makoya make sure she gone eka ya wena mbilu takulwela everyday mama hambana na mjini mama you are the best in my life mama imakumbandlela mama you are the best in my life imakumbandlela mama imakumbandlela mama you are the Oyo manana rirantsura wena rantsi hlamarisa rinsi hlanganisa na shoko arina xipimelo rina ntikelo minsiku risele futhe swi nga olovi tatana a fambi nani mi hundzukile n'wanuna wa muti mi ndzi yandzela swakudya ku fana na huku loko yi phemela
namuntlha ndzi tongi ndzi tiva na ku hlawula ndluwa exikarhi ka timanga hikokwalaho ka mitirho ya wena ku hava lexi nga ndzi hambanyisaka na rirhandzu ra wena ndzi vula hambi ku ri mpfula ya ximbembema ku ndzumula yi nge ri koti ri simuekile ehenhla ka nsinya wa vunene timitsu ta tona ri endlile thetinavo manana u sina ndzi rhavi lwandle ra mina ma amukela hinkwaswo manana u phuphu ya mina u xiluva xa mbilu yanga vumunhu bya wena bya vangama manana ndzi rhandza wena mihloti ya mane peni ya mtswari ya mapela peni ya mtswari lisini yaku wena mitwa ku vava mane nisani ni mi byela mtswari mi ndzi hlayisile 9 wa